Asenivusele amaswadla amahle nanamuhla ehlelweni Sive siyatfutfuka kuyinjabulo lenkulu ukuthi bese ngaphindze ke sidibane nanamuhla kuthi nikhombisa ke maswati kithi ukuthi ngabe vele uhulumende wenda ini ke etindzaweni lapho kuhleli khona ke maswati libito lami ngiNjohn kwakaPhirezi Sibongo sitawuveta njengoba sengichazele amaswadla amahle ukuthi ingabe vele ikhona intuthuko uhulumende lekayikhiphela ke imali ukuthi ke isite ke live lakithi isite ke maswati kakhulukati ke etindzaweni leti semaphandleni la kuhleli khona ke maswati maswati ayati ukuthi esikhathini lesinenge siyazivakashela ke inkundla ngenkundla njengoba ke kusukela silicalile lolu hlelo eminyakeni lophelile tinkundla lesistendile dibalelwa ke kuletingetulu kwamashumi ke lamabili nesihlanu kuya kuletingetulu kwamashumi lamabili nesikhombisa sibuka lokuthi ngabe vele uhulumende imiphi ke imisebenzi kayendile ngokwehlukahlukana abonile emaswati uhulumende akhake tikolo afaka ke bo probase begwacene bengahambeki akhake nemaklinika kuteke ukuthi ibe thudane kakhulu imitfolamphilo nalapho kuhleli khona ke maswati umgomo wamhlabuhlangene newelive ukuthi ke emaswati akangahambi ke isigaba lesingetulu kwemakhilomitha lasiphohlongo ayothola ke lisito lwetempilo nguloko uhulumende lesimbona ke aku-implementa kakhulu ke etindzaweni la kuhleli khona ke maswati lena ke tinkundleni sibonile ke alekelela nabothishela ukuthi bathole ke tindzawo tekuhlala thudane kakhulu kade ke etikolweni lapho khona bokhanza ukuthi bothishela abahlali etikolweni ngoba kuyenzaba ukuthi kude ke tindlu tekuhlala uhulumende ke wakha ke leto tindlu ukuze ukuthi bothishela basonzele ke batohlala thudane nebantfwana kube lula ke kufundzisa nema-facilities lamanyeni lekawakhako kuhulumende etikolweni tindzaba tabo-consumer science nema-laboratories siyabona uhulumende ke adakha kanzi ke tigitsigitsi letinye ke uhulumende utikhiphele ke kusungula ke tinhlangano tekonga nekubolekisa phecelezi ama-cooperatives lokunye lesikukhuthata kakhulu njengoba lokho kusimamisa kwelekelele ke nasetindzabeni tekwakha ke mathuba langcono emisebenzi kuphindze ke kucetse ke nephuya khona ke emimangweni kanzi ke lihlelo lwanamuhla litawuthatha ke lunyawo lolungathi lwehlukahlukile kodwa ke ngenhloso yekugqamisa umsebenzi ke uhulumende lomunye lekawende i-priority noma ke lekawubeke ke esigabeni sekuthi ke awuhambe embili kakhulu njengoba maswati ayavumelana nathi ukuthi esikhathini lesinenge kuye kuvele ke imibiko lebuhlungu etindzabeni ukuthi sekunemaswati lasilimalele ke ngakuthi kumbe beketama ke kwewela imifula leyegcwele kumbe lamanye akasakhona ke emisebenzini nasetikolweni kodwa ke uhulumende kulomnyaka wanga 2020 2021 nekumnyaka wanga 2022 elihlwini lakhe ke lwetimali wabeke imali lengu 79 million emalangeni ukuthi ke akhe ke ema-suspended food bridges noma ke emabloho lalenga ke emoyeni inhloso yalamabloho kwelekelela nekunciphisa ke letingozi lesikhuluma ngato maswati amahle ukuthi akube beteke liswati limalako ukuthi beletama ke kwewela noma kumbe akasakhona emaswati kuye emisebenzini etikolweni ekuchuba ke amabhizinisi lakawendako ke emimangweni uqalile ke lo msebenzi njengoba ke sikhuluma nje uhulumende sovele ke wakhile ke emabloho la ngemashumi ke lamathathu kutoke dotina ke tifundza delivela kangwane ngaphandle kwenkundla noma ke kwesifundza ke saselibonjeni njengoba ke cishe ke timvula khona kuye tingabi timvula letimandla kangako noma kumbe indzawo ngekwakhiwa kwayo yaselibonjeni ayifanani nakahoho kumbe kunetindzaba nalokwa kanti ke njengoba sikhuluma uhulumende wakhe ke emabloho lalishumi nakubili ke esifundzeni ke sakamanzini wakha ke lasiphohlongo ke kahoho wase wakha ke lasiphohlongo ke esifundzeni ke saseshiselweni njengoba ngishilo kude ke libloho lakhile ke esifundzeni saselibonjeni ngaleto tizathu sethembekele ukuthi utawuthi uphela lo msebenzi uhulumende bese kavele ke acedzile ke kwakha ke emabloho ke langema shumi ke lamane namabili sekawonke sekaphelele ke kule live kanzi ke lokunye lesikubonile ke kubambisana kwenhlangano ya micro projects lekuyinhlangano noma ke lokuliphiko la uhulumende ngaphasi ke kwelitiko kwelete kuhlela umnotho nentuthuko leli some ke boza kwalo ke eMelika inhlangano liyathiwa ukuthi ke engineers in action lekungiyona ke bochwephesha ekwakheni ke lamabloho lalenga ke emoyeni ema-suspended bridges la liyathiwa ukuthi ke i-engineers in action lekungibona ke bathi kahle lokuthi le imisebenzi ngendiwa ke kanjani bafikile ke vele ke la eveni lakangwane leminye ke le misebenzi sebavele ke bayendile ifaka ekhathi ke kwakhiwa kwawo lamabloho lalenga ke emoyeni lalishumi nakuthathu noma ke umsebenzi usaqhubeka azingene ke ehlelweni maswati amahle namhla siwabone lamabloho njengoba ke sijatshuliswa ngilokuthi uhulumende mangabe angaveli lamabloho kuya ungazi ukuthi kumbe akhiwa ngileti hlobo letichamuka ke lena ke eMelika njengoba ke esikhathini lesinenge masibabona kuma communities kube ngazi ukuthi kumbe abantu bekhamba kodwa batowelekelela imali tona tichamuka ke kuhulumende asesibone ke le misebenzi noma ke singeke siyicethe namuhla kodwa ke sethemba ukuthi evikini lenhlako siyawubuya ke sivakashele ke letinye ke tinkundla lapho khona kunalama suspended food bridges.
Lokwakhiwa kwalabotebetebe velonke sekwende impilo yabangcono kakhulu kulandzela ukuthi lesive besihlupheka kakhulu ngendzaba yokungaweleki emifuleni leyahlukahlukene yakuleli ikakhulu ngesikhathi sasehlobo. Hulumende ukukhandze kufanele ukuthi akhe labotebetebe lababalelwa ema-30. Lo inhloso yabo lenkulu ukuthi ilethe impilo ibe ngcono kuso sive seMaswati. Imali layisebenzisile uhulumende ibalelwa etigidini letingu-79 million emalangeni. Nakuchutshwa lo msebenzi lamavela nemalunga aka-EIA lekuyi-Engineers in Action aye athumele bantfwana bemanyuvesi lahlukahlukene ukuthi batoba yingcinya lokuphakanyiswa nekwakhiwa kwalabotebetebe ngekusebenzisa emakhebuli, tinsimbi kanye nemaplango layinguga. Live laseswatini nalo lizuzile kakhulu kulo msebenzi. Kwatise ukuthi le nhlangano yaka-Engineers in Action yafaka imali yathengela le live tintfo tekwakha labotebetebe nangekuthi iphindze ithumele bafundzi labenta lo msebenzi obunjiniyela ngebunyenti babo. Kulo msebenzi sive siye sicelwe ukuthi simhlangabete uhulumende ngekuthi sifake emandla aso sibuthe ematshe lolinani lawo sengathi licishe libe ngemabhasi lasiphohlongo kanye nekuletha sihlabathi nalokunye nje kubambisana kusachutshwa lo msebenzi. Kwatise ukuthi umakhi uchamuka khona ka-micro projects ngekubambisana nenhlangano yaka-Engineers in Action. Umnumzane Mduduzi Mdluli lo ngulomunye wetisebenzi taka-micro projects lo ngumthuthukisi wekuchutshwa kwalo msebenzi wekwakhiwa kwalabotebetebe emimangweni. Usinika sitfombe ngabo nangekuthi live lizuza kanjani ngekusebenzisana nebaka-Engineers in Action. Maningi nalama cases alabantu lokhanza ukuthi bayasilimalela singemaswati lamifuleni. So lokwenteka konke bese siyabakhuthaza ukuthi labantu abende sicelo basiforward noma basilethe ka micro projects. Nasisuka lapho city department siyahamba sendi assessment. Assessment siyendela ukuthi sibe sure ukuthi ngoba njengoba ubona nje la lesakhiwo sidzinga tindzawo letingemagcuma. That's why siyibita ngekuthi suspended bridge. And ke kuyendeka vele ukhanze ukuthi letinye taletindzawo yebo kona lesidingo sikhona but lesihlobo lalesakhiwo asiphazi. Lebe sibese siyakwenda esibese sijika kulelenye department yaka engineering la khona bakha lama steel crossings labotebetebe noma ngathi lama blowhole okhanzathi akhiwe ngetinsimbi across. Tsineke kusijabulisa kakhulu ukubona eMaswati sitakala ngalolhlobo ngoba konke la sihambe khona ngidawubekisa nje sicalile edlangeni ilblowhole lethu lekucala lesilakhile bayazuza kakhulu abantu ngoba sebayakhona kwewela. Umnumzane Mdluli uveta ukuthi lo mkhankaso wahulumende wekwakha labotebetebe velonke uhlose ukuthuthukisa tekuhamba kuso sive kulandzela ukuthi imifula ngetikhathi tasehlobo iye igcwale kungahambeki. Kangangekuthi nebantfwana besikolo abayalova etikolweni ngendzaba yokungaweleki nebatali nabo balove kuya emisebentini. Umnumzane Mdluli uyaveta nekuthi elucwaningeni labo labanye bantfu bagcina sebamuka nemifula. Ngendzaba yekusebenzisa letintfo letakha labotebetebe uthi kusetjentiswa tintfo letinengi kakhulu lokuthi insimbi ema-cables kanye nemaplango lathi ayinguga. Sinelesiye sikusho nasihamba sikhuluma lamimangweni ngalolu hlobo lesakhiwo siye sithi it's a lifetime structure whereby siye sibekise nga-60 years ketulu lokusho ukuthi kuyawusalela titukulwane netitukulwane nanama ngicabanga ukuthi liyawuphuka ngisesekhona hawu kuyawuthatha isikhathi. Lamaplango ke liplango leli akusilo liplango nje lekufulela indlu. Li-treated leliplango leli lehluke kakhulu whereby liyasimela simo makhata lilanga timvula akusilo liplango leli ngasheshe lilimale kalula. Umnumzane Mduduzi Mdluli uvete ukuthi labotebetebe lesebakhiwe labakhangiswako bali-15 labakhiwe ngendlela yesimanje manje. Labakhiwe etinkhundleni letahlukahlukene cishe kuto tonke tifundza takuleli letifaka ekhatsi hlokomela mjobela suspended footbridge lokulibhloho letinyawo lona lelakhiwe edlangeni lokungumphakathi longaphansi kwashifu nsuku 2. Leli bhloho lakhiwa ngemali lengu-715,000 kanti sivele sizuza kilo sibalelwa etinkulungwaneni letintathu. Lesivele singaphansi kwale nkhundla yasehukweni sithumisa kakhulu uhulumende ngovelana naso. Impela sithi tihlathi tivakashele tindlebe. Budze baleli bhloho bungabalelwa kumamitha lange-40 kanti lathatha tinyanga letine nje vo kuphela. Umnumzane Ncamiso uthela lobucopho edlangeni kalomahina uyasilandzisa. Kunetindzawo kusho ukuthi kulomfula ujuba incumbi yetindzawo tentuthuko ngoba nje ngalana kwaku la ufuna bawele khona kunetitolo kunemaground kunetiteshi
ngaphandle kwelibhoko kude lebekungendeka kulabantu labangesheya uma kwaqala umfula lokesheya kulokesheya kude ulokhona nje kuhamba la bazoqala umfula lelibhoko lenjisetsite kakhulu uma sebakhona kwewela kunyeni ngelokwendeka ngala netigayo tingakhona ngala ngesheya so bona vele bebahlele enzaweni le lena nje netikolwa ke bantwana basuka kashana ukhanze ukuthi bayajika bebethe esikolweni nayo belinile usho sebashike etifundveni ukusho ukuthi intuthuko ke bantwana sebali manje babancane ukuthi walova noma bekubhala itest awusakhona nathi shila ngeke amisa itest ngecile bantwana balova ukuthi kunemfula loqwele ukuthi lelibhoko libe lisite kakhulu kuba khona la emjulukela hlokomeni footbridge. Indzaba lenkulu lehlupha sona Sive ikakhulu lesiwela imifula lemikhulu yakuleli lefaka imbuluzi, lusutfu, umkhondvo kanye naleminye yindzaba yokusebenziswa kwabotebetebe lesibabadzala kakhulu lesebajike babukeka ukuthi sebangadala yona ingodi. Sive sasensingweni ngaphansi kwenkhundla lensha ingomi yahlaba naso impela sesibonga kakhulu uhulumende wembubi ngekuthi asale akha libhoko lelikhulukade lokwela kulandzela ukuthi besikhathathwa ngutebetebe lebeke samdzala kakhulu. Kuyavela ukuthi lo tebetebe wakhiwa eminyakeni lenge-30 leyendlulile. Lomunye wensha letakhamiti tasensingweni Mlungisi Thela ubonga kakhulu ngekwakhelwa lelibhoko ingome low level crossing bridge lelibite imali lengu-5.6 million emalangeni lelisakhiwa. Uthi belisidingo kakhulu kubo ngoba lo mfula imbuluzi nayigcwala igola tinsethe iphindze ihambe ngetulu kwalo tebetebe walo beliwusebenzisa. Kunona kunjalo vele intuthuko lekhona liqhubeka kwenzayo lesisingweni so libhoko selenda ukuthi kuhambeke noma sekungumthwalo lomkhulu kuhambeke malula asathi singabonga sinje uhulumende kakhulu ngeke asukume asumsebenzi wa micro project wale misebenzi njengalena kusibusiso kakhulu vele la sensingweni siyabona ukuthi leyathuthuka sisibonga nakumhlonishwa lokhona manje nalaba labe bayisebenza lenzaba labendlulile sibonga kakhulu nje kakhulu. Gogo Gama ulagininza losakhamuti lesidzala sasensingweni lesimkhanza awela kulo tebetebe naye ubonga lona losito lokwakhelwa lelibhoko nguhulumende. Uthi yena uhamba kuwo lo tebetebe kakhulu. Ufakalise ukuthi noma emaplango awo asagugile kangangeke ukuthi noma asene kucetuka nje kude labangakwenda kwanyalo kodwa bona sebabukele libhoko ngemehlo labovu. Umoya wami uthokota kakhulu, umoya wethu uthokota kakhulu kubona sendeleka lentuthuko lenhlena kangaka. Sesithi nje inkosi ayisisite manje kuphele shema. Ngiyasicela Sive salakithi engcayini esingweni sibambisane nje sende ngoba intuthuko yalakithi akusho ukuthi kumbe kwemuntu intuthuko yakuleli village. Nathi sitofanana nebantu sithuthuka. Buchopho bemphakathi wasensingweni umnumzane Vusi Mantshwele Dlamini ubonga uyagangatha kuhulumende ngekuthi abakhele tebetebe lesive lesingaphansi kwalenkhundla kaNkomi yahlaba. Dlamini uthi lo tebetebe semudzala kabi kodwa ukhonile kusita lesive senkhundla yakhe. Uthi bamfula abanyendi bemukile nalomfula wembuluzi. Uthi bona njengenkhundla yakaNkomi yahlaba sebabukele libhoko lelakhiwa mathutha lo tebetebe ngalabovu. Kasi ngendlulisa nje kubonga uhulumende kulesito lasendele lona ngoba lisita yonke inkundla lisita bonke abantu ngalengesheya nangesheya inkomi yahlaba namaphalalene singedlulisa nje kubonga lokukhulu kulendzaba yekusisita kuya kulipole. Lilunga lephalamende lenkhundla yakaNkomi yahlaba umhlonishwa Welcome Shongwe ubonga kakhulu uhulumende ngaleli bhoko lelakhiwa kolelisha. Uthi selitoba sisombululo senhlupheko lesive besisolo sibhekene nayo ekweleni wona umfula imbuluzi. Umhlonishwa Shongwe uthumisa sona sive lesingaphansi kwalenkhundla yakhe ngekusebenzisa lo tebetebe lathebo so umdzala kakhulu futhi asayingodi. Shongwe uthi lesive sisatwa usebenzisa lona esikhundleni salo tebetebe naliphelako. Siyasijabulisa thina lo msebenzi sisivesala siyinkundla futhi la ngoba uma ngabe bofuna usuka nje kulendzawo lengala kithi usuka kuSigombeni koSenga boNgcayeni na ufuna ukuthi kulamakhala ngala ufuna ukuthi uyojikela uve ukhange ukuthi uhamba i-distance le close to 30 kilometers and naso usuka la utawuhamba about 5 kilometers so kuyasijabulisa kakhulu thina siyinkundla sisivesala kuthina umsebenzi uyaqhubeka so uyabonakala futhi so uyaya emaphetheni. Lesive naso lesingaphansi kwenkhundla yasemaphalaleni sithi naso sesikhathatekile ngawo lo mfula lomkhulu wembuluzi kulandzela ukuthi ugcwala ungaweleki.
Itolo naso besisebenzisa tebetebe nawo lesikhala ngekuthi sewugugile. Kulobo bomnyama, hulumende wase uhlela ukuthi akhele ibhloho lekwewela esikhundleni salo tebetebe. Bekuvisa buhlungu kakhulu ukubona abantu labadzala abathatsalata impela nabetama kuwela kuwo. Sibonga kona mntwanami lokhu uqale ngoba evele lapha sesiwela matima. Sesikhala ngemvula nje ngoba siyabona ukuthi ngile mvula lemisile ngabe sengcese kwente kumehluko lokhanyako. Sithi ke sithandaza kuthina kumane kwehla lamanti kumane kuqhubeke mntwana. Ngoba kube bese liphelile gogo ngasiwela ngala lapha nje la kusegibhithe lapha. Thina bogogo vele siyahlupheka shem sendeleni bonkhosi. Sihlalo welikomidi lemsebenzi wekwakha leli bhloho ingomelo u-level crossing, umnumzane Masoma Mahle Dlamini, uthumisa kakhulu yena hulumende ngekuvelana nesive sale nkundla yakhe, ngekwakhelwa leli bhloho lelisetshenziswa esikhundleni salo tebetebe losayingoti kuso. Uthi leli bhloho libite hulumende imali lengo-5.9 million emalangeni, kanti kutozuza sive lesibalelwa etinkulungwaneni letintathu, njengoba litawuhlanganisa tinkhundla letimbili, lokuyinkhundla yasemaphalaleni kanye nankomo yahlaba. Kusho nje sithi siyambonga uhulumende wengubo ukuthi asikhase bekunene ngetimali ngoba nyalo nje njengoba nibona kunatebetebe. Lo tebetebe sovele sowusifu ngoba nalaba labahamba khona lapha hawu mawuhamba nje ebusuku uyagqumukela nekuthi sone ma cracks la khona. Esikhathini lesiningi ngiye ngiveteke kulo hlelo ukuthi tindzawo lethe emadolobheni tiye tibe naleyo nhlanhla ukuthi titfoleke setakhelwa ke takhiwo letitsite ngenhloso yokuthi emadolobha afuna ke intuthuko njengoba kutawenteka imisebenzi kalula emadolobha ke nanawo lesingakuveta ukuthi asetinkundleni ngiyawubekisa njengelidolobha laseMbabane kudzabula ke ekhathi inkundla yeMbabane West aseMbabane East kodwa ke uyukhanze ukuthi imisebenzi leminye yenziwa ke ngilabo masipala kuze ukuthi ke impilo yalesive lesikulento inkundla ibe lula tindzawo lethe emaphandleni kuye kube likhunyana angakasukumi ihulumende kumbe kuyomikisa ke imisebenzi ukhanze ukuthi lesimo siba likhuni kakhulu ngathemba ukuthi amaswati ayavumelana nathi ke lihlelweni namuhla njengoba ke sibona lokho ukuthi la kumikiswe khona lama suspended footbridges noma kumbe labo tebetebe noma lamabhloho lalenga ke emoyeni kusetindzaweni lapho khona vele lusito bekuyaba bucayi kakhulu ukuthi kumbe lugcine lufikile mangabe uhulumende ke ngekubambisana netinini ke delive neluphiko lwakhe ke lo micro projects bangakahambi bayobuka simo kuleto tindzawo boya ukhanza ukuthi ke kuyaphela ke iminyakanyaka lungakafiki ke lelo sito kulamabhloho ke lambalo lesisawabonile ke lihlelweni kuyavela lokuthi ke sekuzuzeke tinkulungwane netinkulungwane tebantu ngoba kumbe libhloho ngalinye uyukhanza ukuthi liyabelekele labantu ke labangemakhulu ke lasiphohlongo ngelanga ukuthi bewele sibonile kumbe lekubodudusini kwewela ke abantu abangetulu kwemakhulu ke lasithupha ngelanga nalobuthe bawo lamabhloho uyabona lokho ukuthi itolo lesimo besibucayi kakhulu kunelibhloho uhulumende lekalakhile lapha lelingu-94 meters buthe balo so uyadibuda ukuthi ngabe itolo umuntu bekawela siphi mangabe belingekho leli bhloho leli asiqhubeke ke sibone ke leminye ke imisebenzi kuletinye ke tindzawo lapho uhulumende amikise khona ke lamabhloho. Mdlasomi suspended footbridge libhloho letinyawo lelakhiwe ngaphansi kwenkhundla yaseNgwemphisi. Leli bhloho umdlamsomi footbridge libite hulumende imali lengu-1.6 million emalangeni. Kuzuza bamfu labayinkulungwane nemashumi lamathathu 1.3 ekweweleni wona umfula ithawela njengoba laqala kwakhiwa ngeminyaka wa 2018. Buthe balo bungabalelwa kumamitha langemashumi layimfica nakune. Ngekusho kwasihlalo welikomidi lalo umnumzane Amos Simelane lathi liphupho lalomsebenzi wekwakhiwa kwalo waqala eminyakeni lengemashumi lamabili nesihlanu lendlulile leselifezeka nyalo. Icishe lelinye ivale ephumene bovu. Bekunenkinga lenkulu bantwana asiqale nje ngabantwana bova buhlungu nawo babuka ekuseni ebusika labangasakhona ukugcokacathulo ngoba basebenziswa lamantini kuyabanza kulendzawo esikoleni bebafika bangafundi nawo sesibuya kubantu abadala nabo kuba nenkinga ukuthi beta njani indlela yemabhasi lelula ngiyona ledudane nemakhaya la kulendzawo la uMdlasomi nalaba welela lengesheya ngiyona ndlela lekweleka kuyo la ehlobo uyagcwala lo mfula labantwana bebake babhukushe netincwadzi batale kubuyele baphenze bawuqalela phasi bathenge etincwadzi ukuthi bantwana sekonakele etincwadzi emfuleni kwayona labantwana banengodi bekubuya lengodi ukuthi bangemuka.
Uthi emakhaya lalisebenzisako abalelwa enkulungwaneni nemakhulu lamabili nesithupha, 1226. Lesemiphakathi ifaka ekhathi Ngcoseni, Mdlasomi, Dladleni, Duhungwini naseThawela lombala. Simelane ubonga kakhulu uhulumende ngekuvelana nabo bangummango. Kulandzela ukuthi leli bhloho licine sibili nesive siwela ngaphandle kwenkinga ngisho nangembala. Uphindze ubonga nenkhundla yakhe yaseNgwemphisi naso sive ngekubabambisa kusasentshetho. Leli bhloho letinyawo indlembeni suspended footbridge lakhiwe eluhlangothini lingaphansi kwenkhundla yasesipiki kaHhohho libita imali lengu-2 million emalangeni. Liwelisa sive lesingaphansi kwenkhundla etindzaweni letifaka ekhatsi luhlangothini Nsangweni naseNginamatfolo lesibalelwa emakhulwini lasitfupha 600. Ngalisebenza impela lebhloho awu lasisita impela. Lasisita kakhulu nebekunene. Ngoba nalabelungu labefika baletha ngimake sho. Siyasitshela ke nathi ukuthi ho lapha kwasuka indzaba yebhloho. Awu nathi impela sethi awu sibadzala singaja sihumele khona sahuma vele sahumela khona. Nyalo nali selikhona Nkosi yami sasitakala kakhulu. Lo tebetebe inhletsheni suspended footbridge lona lakhiwa enhletsheni madvudane nesikole lesikhulu inhletsheni high school. Lihlanganisa sivele singaphansi kwemphakathi wakwaGwegwe, Magagane, Muweni, Mahonca nasesandleni njengoba lona lakhiwa ngaphansi kwemphakathi wakuGwegwe lokungumphakathi longaphansi kweNkhosatana Gelane Zwane khona esifundeni saseShiselweni. Lo tebetebe lubanjiswano suspended footbridge wakhiwa eDudvusini ngaphansi kwenkhundla yakaLamgabi eBhunya ngemali lengu-894,709 emalangeni. Sive lesizuza kulo sibalelwa enkulungwaneni nemakhulu lasihlanu 1500. Kuyavela ukuthi wona uhlanganisa tigotsi letifaka ekhatsi Mhlangeni nasenhlulweni. Kuyavela ukuthi sive salenkhundla bese sihlupheke kakhulu kangangeke ukuthi bantfwana besikolo bekubita ukuthi balove esikolweni nakugcwele wona umfula loDudvusini ugola tinthethe. Bandile Maseko longulomunye walabafundzi lowenta libanga la grade 6 esikolweni lesincane Othandweni Primary School. Uthi impela leli bhloho seliletha imphendvulo kuto tonke takhamiti letingaphansi kwalenkhundla yabo. Sihamba likhona sesikolweni. Sihambe ithi siyawela lapha sigcumukele. Noma line elitulu sesikolweni. Sikhaze thuthu seligcwele. Njengokuthembisa kwenu ke babukele emakhaya sesikhona endzaweni yaseMhlangeni phansi kwenkundla yakaLamgabi. Emva kwami ke babukele emakhaya kunebhloho lelakhiwe nguhulumende nalo lokuthiwa lubanjiswano lelihlanganisa indzawo yaseMhlangeni nasenhlulweni. Celeni kwami ke nginaso sakhamuti sasenhlulweni letasichazela kabanti ukuthi leli bhloho kuyena uzuze kangakanani kilo. Kulesakhiwe la sawabonga kakhulu baka micro sizuzile kakhulu. Bekuwele kamadima na uyangishiya kulenzawo lengishiya. Simbango lemibili singumhlangeni nayo enhlulweni. Sibulala emabhodlela. Tandla tendlula inhloko. Siyadibongela kuhulumende wembube. Na inhlangano lesaphasa uhulumende macro project. Kugcina kuphumelele kwalomsebenzi. Sekulula nje kubheka emhlangeni. Nebakajele nebasemhlangeni sekulula kubheka kajele enhlulweni. Simphasi lemibili siyadibongela kakhulu. Lo tebetebe umhlathuze Madwaleni suspended footbridge lakhiwe ngetulu kwaMbulungwane ngaphansi kwenkhundla yakuMedfula esifundeni saseshiselweni. Lesakhiwo sabita hulumende imali lengu-975,212 emalangeni. Kuzuza kulo sive lesibalelwa etinkulungwaneni letintsatfu 3000. Siyabonga kakhulu nje kuhulumende. Uhulumende sisitile kutebetebe kakhulu ngoba ngisho nalabo akhubatekile nyalo bayakhona kwewela. Thina nje ngebuningi bethu sibonga kakhulu ngoba nesibhedlela tingasheya, imiphakathi ingasheya, tikolo tingasheya. Tebetebe umvubula suspended footbridge wakhiwe ngasesigombeni enkhundleni lensha inkomi yahlaba kanti lihlanganisa sive saselutselutse Zombotse esigombeni kanye nasesibuyeni. Ubite hulumende imali lengu-560,000 kanti kuzuza sive lesibalelwa ku-3,000 labavela emiphakathini lemithathu
Sigombeni, Kutseni kanye newasesibuyeni. Sitawukhulumisana-ke nababelungu ubucopho wasesibuyeni babe Sipho wakanyamane. Asichazele kabanti ngendzaba yokuthi leli bhloho lacela nini kanjani and bacedza nini kulakha. Lesive sizuze kakhulu sikujabulele kakhulu lokho kangangoba lokho la kulomfula nangabe kugcwele akusikhoni abakhona abantwana labaqhamuka lengesheya kuya esikolweni. So siyakubonga nje kakhulu ukuthi tinini tengwenyama ukusebenzisa micro nenkundla size sizuze lebhloho leli lesite kakhulu ngoba kubantu labahamba la kilo about 350 webantu ngelanga kuya eDulu. Umnumzane Nyamane uveta ukuthi sivele sizuza kulotebetebe sivele sivela imiphakathini lemithathu lokufaka ekhathi umphakathi wasesigombeni longaphansi kwemthwane Nkosi lomngeletshane, umphakathi wasesibuyeni longaphansi kwaShifu Mafohla Sukade kanye nemphakathi wasekudzeni longaphansi kwaShifu Mphikeleli wesibili. Lilunga lephalamende lenkundla yakankomiyahlaba umhlonishwa Welcome Show ubonga kakhulu uhulumende ngalotebetebe. Umhlonishwa uthi sivele singaphansi kwalenkundla yakhe sesiwela kangcono lokufaka nebantwana besikolo lombala. Kungabonga kakhulu uhulumende litiko la economic planning under loluphiko lwaka micro projects ngilo lusichase ngalabo tebetebe lapha eMvubula kunesikolo iMvubula Primary School. leMvubula Primary School isikolo lesincane lesithatha bantwana labaqhamuka emphakathini lemithathu, umphakathi wasesigombeni, umphakathi wasesibuyeni nemphakathi wasekudzeni. So lo tebetebe usite kakhulu lona lokuba khona kwakhe ngayo ukuthi labantwana bebewela bekuneligodo lapha labahamba khona labewela khona labantwana. Lo munye wabonjiniyela baka microprojects umnumzane Samkeliso Dlamini uthi leli bhloho lakhiwa laba sezingeni lelisetulu. Uthumisa inhlangano yaka EIA lokuyinhlangano ye-Engineers in Action lathi bona njenga microprojects basebenzisana nayo kakhulu ngisho nasekuceceshweni lombala. Basipha lelwati lesilidzingayo ukuthi sikhone kudesigna nekwakha lamabhlo. Phinze basita ngale material letinzambo nje leti atsito tala kangwane tasuka le Melika bati donate. Then kuba nemathulusi ke leswasebenzisako letana nabo kwakona nje lo mshini lo ngisebenzisako wetanabo labelo. So yacishe ebhlobo bethu buhamba lapha nalokuthi sakabudlelwane ndlela thide siya exchange ama cultures nabo nabafikile lana bayabona ukuthi siphila njani. Solo-ke sibuka-ke imisebenzi yemabhloho uhulumende-ke labasukumisile-ke cishe velonke njengoba sivedile masivula lihlelo. Uhulumende-ke usemkhankasweni ukwakha-ke emabhloho langemashumi-42 uvelonke. Kungumsebenzi-ke akawucale ngeminyaka wanga-2020. Sikulo mnyaka wanga-2022 uhulumende-ke sowuvele-ke uwakhile-ke emabhloho langemashumi-3. Lekuyinto lejabulisako njengoba-ke lokuba khona-ke kwaletakhiwo leti angeke lempilo yemaswati isale ifanana nangalesikhathi kumbe angekho-ke lawo mabhloho noma kumbe leto takhiwo uhulumende lekati sukumisile njengoba sivedile lokho ukuthi seyonke-ke imali uhulumende lekayabele-ke letakhiwo talamabhloho velonke ngo-79 million emalangeni njengoba-ke umsebenzi-ke usachubeka. Lokunye-ke lesikubonile-ke lesingakuphawula lokuhle lokwendekako-ke lena letindzaweni ngilokuthi lesive noma ngabe siyite le mali kuyikhokha-ke ekhukhwini kodwa uyukhanze ukuthi-ke sesiyakhona-ke kwelekelela ngemandla silandzeke ematshe makubhucwa sikhona makusetshentwa siyaphakamisa siyelekelela nako-ke umoya lesiwukhuthatako umoya-ke lowakhako ukuthi-ke bantu labahleli endzaweni lesidzingo lesithinza impilo yabo lanabo abasonzele lapho kwentiwa khona-ke le misebenzi lesiyibonile kude-ke inkundla lapho sibone khona kubabete-ke emaswati lathintwa ngulama-challenges noma letinhlupheko letikhona labese adosela-ke emuva ngalesikhathi-ke sekusetshentwa lekungumoya-ke lomuhle. Sitawubuya-ke evikini lelitako amaswati lamahle njengoba-ke singakawacethi lamabhloho kuyawunikhombisa ukuthi singabe-ke kulele letinye-ke tigotsi khona-ke kwendekeni njengoba-ke emaswati angajabula kubona ukuthi singabe kuyakithi-ke inkundla sekwentekile yini umehluko sikhulele khona kuleti ndzawo bulukhuni bakhona-ke siyabati masithi veta letinto sethemba ukuthi emaswati netinhlitiyo tawo-ke ticala-ke kwenama nekubona lokwekuthi live alikemi ndzawonye njengoba-ke lehlelo lusho njalo sive siyathutfuka. Libito lami nginjoni kwakaPhirezi Sibongo sijabulile kakhulu kuba nani-ke ehlelweni nanamuhla amaswati lamahle. Jehova kasigcine sibonane ngalokudanga siphilile. Nisale kahle.